Kasenjuk kirang ba snong riboy distrik menta kasngi arpo tarig uno pra arhajar arpuar. Hapo gajinglam jong iba bibi makdo kumu chairman ba PB seliang kumu sekretari lengkal batkiwe par kidukhat kane kasenjuk. Menta kasngi kilaligmi show deputy commissioner kariboy distrik naga benta gajing kamrang ba snong kigaro hagi jaka kisnong kasi kiba hap hapo gajing sensyar usim kahima lim kenthop ya kapiling gata mai khuli batkiwe kiwe kisnong kibadan hagi kaput kajela Meghalaya Asam. Na kaliang kanay kasanjuk kakran daga basay siya kini kijay benreu bakimla daliliru banlong kirang basnong ha kijaka khasi hoy kila ban pe ban kemi ini penya yala kibreu lajong Henry kimla bat banlong kum kirang basnong halor kajingmi kakenhun all riboy garo headman association kanay kakenhun kakran daga basay bakim itu satya ya kata kakenhun berkinomla ban pediang daliliru berkidai ban penduk pendamno ya kanay kakenhun kiba sedang ban muslia ya gariti kadustur kar kompanya isnong penyai tau ukasi nagaliang kanay kasenjuk wala kim syam layolat banyak kendu ya deputy commissioner kariboy Henry kelayo ban bu da kador khas berkila simru ya garai makin ya kendu ya usim kahima melim lasai kasngi arpui tarik uno pra ha kapor arbaje no paisngi ha ka office rekam jongu man pensngau ya kini kimat kijura kibalakta ya kirkom sensyar sinong ukasi markin saligru sa district council halor kani kabenta ba im malim yusno ban ai kumle ki ba kila pendik ya kan notification lan ka order sampo di office ha ka sitrik mentau benai ba ombit ban pediang ya kanu unu ka jingtho ka ba isu da kini kinong pensionong garo hapo gi sinong jumran ki garo jadi dah kata kanong rim ban kalian ji kesunjuk ru ni ban ni ai kumle ru ya ka dorbar us im malim ya ke jing sungkya ke jongki ba gi kermen scam ru ban kalian jongki nong peniat ne UGC bat SP berkuwi bakin simkya ke ne kam namar bangi i ba kani kan manra ya ke jing yes go ya pejaj benril apeng jongki garo ba dikasih bat ke i ka ba kawe ka poin ka bangi kwa ban persko hang ni kalong bangi penrem juru ya ketu ke jing ya song kelany mor ke jongki ke jing pelong ke jongki ya kini ke jing khit ban ke sini ke jing ai pajba ke jongki karali ke jongki hakabide ban dawai ko hok ke jongki namar ba hoj kan ku mujingai cukup por ngilak pon ong bangi bubun ki khasi ki la yo lok garo ki don bun ki para khasi jongi ki besong lok sepo garo hanrai kim kwa ban penduk ya kata ka customary law jongki kim kwa ban penduk ya kata ka culture ke jongki ka traditional culture ke jongki hanrai solusi pon ong pade ba hang ni ki don katuk ni ki besim kebu kita ki self style rawat sedong lani ki headman ka besim kebu da ka pendon kam ya kamuhor kum kinong pensionong ban saki ya kabadi beti perai unsi pengutar tilada maki kum ki perlok garo ki dawa hok ha kari kasi ke juni balik ting ngiru bulan hok mu bandawa bandek long rang bak senong ha ka garo hil kata ka de ke jingkini ka mana kalian jini kwa banbo lara mengi ki perlok kasi ke juni ki blek songkha hapo garo kemut ngilak kan bendek long nokma hangteng po garo hil su tenre ngim kwa kata ting ngisgo ban pendemjur hamtam hakabide bakutuk ka all riboy garo headman association na kaliang jong kesunjuk kirang bak senong riboy district ngi keren sai bangim itu bat ngim pediang ya kadika head ya kadika all riboy garo headman association berhadu mentang ngimtip hadai minen kesi kami ipau bat na kaliang jong kesunjuk kirang bak senong ngi dawa bakani ka riboy all riboy garo headman association kide ben penduk no marmar balada kim sim kya ben penduk na kaliang jongi kesunjuk ni sai shop patat umno patia banyak ni simpan basuk oi pat tamat ka bangi wa ban keren hang ni kalong ba ni ai kublei sesien ya ka dorbar imam melim bat hakidi ki kidat sengi ngin salik kenduk ru ya u paim nang taru bat ya ka district council ba kini penbek akan ka kam market kum ka jing sutuk ka jengi ba ka melim simship hi ka keren ba hagi jaka bulan garo labu iki tangkum kinong plexnong omde kirang ba snong bat hakabide pat de bat banlong rabak senong kat kum kamelim simship hi kamelim a kalong batang u khasi mil adal kemutang u khasi u balak banlong rabak senong di tengah kalian jengi ka senjuk kirang basong ni keren saya kata ban ngi yang scam kata nang rem ban ngi kermen scam ru ba u paim jong ka hima melim un ai ke jengi trelang ba senjuk ke jengi ba kumjur ke district council bahkan penyang kenang ba ngi nginom syak yu right hal ka jong ka jaka hal ka jong ka hima na mar ngi ngim kwa ban lek tu kelas